Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawat. Dulur, ketemu maneh karo channel Agung Raden Ronggo. Nah, Lur iki ceritane arepe mulih nang Ponorogo, Lur. Teko tengah jalan mandek iki. Mak di Argani mabuk iki. Mabuk mutah-mutah ya, Dik. Iya, Dik. Mutah-mutah, Dik. Mabuk, Dik. Marai ning jero kendaraan polahe ora gelem meneng, Lur. Wis jengking wis munggah mudhun alah wis. Akhire mabuk bocah iki leren sik nang nggone warung tutup tapi warung dadah sik dadah adik harganya dadah sik dadah jalannya lumayan rame, Lur. Iki mau dinone Sabtu. Malam Minggu. Kalau di gunung, Dik, kan, Dik. Naik gunung, Dik, kono, Dik. Naik gunung. Ning kono enek pohon cemara ya ta? Naik. Ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ki anake nyanyi mboke bingung golek kamar mandi harap salin, Lur. Tadi saya pakai ini. Ya, saya pakai minyak, Dik, pakai minyak, Dik. Saya pakai minyak dulu. Ngantuk pagi nih. Paijoy ngantuk paijoy pagi nih. Ya gendong sik bubuk sik elek ra bubuk. Ya bentar sik to. Sik iya tak gendong sore. Ngamuk bocah ngamuk. Nah. Piye? Nah. Nah. Halo guys. Ada Argan mabuk guys. Mabuk. Iki lho mamane basah, Mbak. Bajune basah kabeh kita. Kita di mana kita? Ini di mana ini? Bendungan ini masih. Ini di mana ini ya? Kita nyampe Linggis, guys. Linggis. Istirahat di warung ya, warung ya tutup. Yes. Dadak mabuk iki. Mabuk guys. Pangeran kok. Alhamdulillah itu tekan jagung Ponorogo, Lur. Dapat jagung Ponorogo. Mati tangi turu. Halo. Oke. Sarapan soto, Lur. Nang gone dawet jagung khas Ponorogo.
telur. Ana gempole barang iki. Iki gorengane lengkap, iki jenenge lento iki. Bakale saka tepung telo. Ambil tisu kak. Tisu nih mobil. Ini loh. Ayo. Halo. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, banget. Oh berulang. Iya, enak gempole.